Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Haka ngahau, he whakaaturanga o te ao haka kātu ki Tāmaki Makaurau, hei whakanui i nā taurima te kau kua tūnei te whakataetae o Te Matatini. Ko te Wharekura o Rākaumangamanga te kaitautoko i tētahi rā tauhokohoko ki Rarotonga, hei whakatairangi i nā pakihi o te iwi. He rangatahi paetahi no te tonga o Tāmaki kua ako i te reo Kōrea i tētahi karaehe e whakaaherehia ana e te kapa rangatahi o Ōtara. Kai aku iti, kai aku rahi huri noa i te motu rarau mai ki Te Ao Mārama. E tangehi ana e nā ti whakau e tētahi wahine nāna nei i ārahi i nā tikana hauora i te rohe o te arawa. E iwa te kaumātahi tau te pakeke o Inez Kingi ka mate nei i Rotorua. He nehi niho o mua nāna tonu tētahi o nā ratona hauora Māori tuatahi i whakatūria ara ko Tunohopu Health. He ratona whakamahi nā rongoā Māori Pākehā no hoki. Ko ia hoki te kai whakahaere o tētahi whare tiaki i te huna waranga Māori, me nā ratona niho koreutu ki te taho nā tauira pakeke o te ao niho. I tohua te kāhuihirana o Ōtara i te taurua mano moana mahi i roto i te ao hauora. Ka nehua ia ki te taho tōna huaranga tira ko mate nei o pihopa kingi ki te urupa o kauwai. Hoki mai ki Te Ao Mārama, e ai ki nā tauranga a te tāhuhu o te mātauranga. Ko tahi te tauira o te tokorima i wehe i te kura i tērā tau kai raro iho i te 13 tau te pakeke. Tata ki te 13 ōrau o nā tauira i wehe i te kura i tērā tau kāre a rātau tohu NCEA. E rua te kaumatahi ōrau noiho o rātau i eke ki te taumata tuatahi. Ko nā whakau, kai raro e putu ana i waina i nā kura pai raro me nā tauira Māori. Ko tā te hea o te rōpū tungoaki o te tai tokerau, ko tā Alex Solomon, i wehe tōmua e tahi i te kura, ko te uruta te take, enari ara e tahi atu i whai mahi. He kai haka no nā kapa haka e rima te kau i Aotearoa me ahitereria i pōhiritia i te rānei e Ngāti whātua ki o Rākei ki tō rātau marae ki te tirotiro i nā mahere mo te Matatini ka tū a te tauhou. Hai āpōpō tū wai rātau katoa ki te atamira i te kaupapa haka ngahau. He whakaaturanga e whakanui ana i nā tau e rima te kau o te Matatini. Tiwaha ke ana Te Ao Makaurau o Tāmaki hei rāhiri i ngā māngai o te Matatini me ngā mātanga haka o te motu ki takaparapau. I no mātou te whiwhi i tau mai iai te Matatini me tōna nei hiku roa ki runga ki tēnei marae o tātou ki o Rākei no mātou te whiwhi. Hoi anō, hei tarangi nei ka haria haeretia tēnei whānau nui o te Matatini ki ngā wāhi, teitei ngā wāhi tapu o Tāmaki Makaurau. Ki reira kōrero mai ai i e tahi o ngā kōrero nui o te wāhi nei. Kātahi ka tai atu ki ngā anawai ki taua takiwā kātū a te Matatini a tērā. He māngai o mātātua i tāmo atu i tēnei rā, kua kotahi atu ki te tangi atu, kia mai a Wharekura, manukura tāne o mua o tūtara kauika, i mate ina nahi rā. Engari rātau kua tai mai ki Tāmaki, ehi kaka ana, nā te mea kua ruatau no te huihuinga kapahaka whakamutunga. Me moke kātika. Hoi anō i roto i aua tau e toru kei te haere tonu, ko tā mātou kaupapa o te Matatini tiakina te whakapapa. Kei te tiakina tonu te whakapapa, hoi anō kua mahea, kua huaki mai ngā kēti o te ao, kia tai mai ki roto i a tātou. E iwa ngā kapa ka eke ki te atamira whakangāhau āpōpō. Kia mātakina rā e te whitu mano neke atu. Taku mōhio ka whakanuitia me ki ngā life members i te tuatahi. Engari, he whakanuitanga tēnei mo te 50 tau o Matatini.
me te 50 tau mō Tāmaki Haka. Ko te puiaki tēnā o te hunga kai Haka, o tira o rātau mātua, o rātau tīpuna, a rātau tamariki mokopuna, ko te reo te take, me ona tikanga, hei te pō, ka hākaringia, ka whakanuia e tātou te 50 tau o te Matatini. Hei te pō ka whakanuia te 50 tau o te Matatini, ki tētahi hākari i ngā ana whei. Aroha mane, Te Ao Mārama. Nā i rongo koutou i taua pūrongo, i kapohia ke a mai wharekura o nā tirangi nui e hine nui te pō. E wā te kaumarua noi hoto na pakeke, he kai ako, he kai whakataki hoki o te kapa Haka tūtara kauika ki rangataua. Te kapa tuatahi no tauranga ki te uruhi nā whakataetae o te Matatini. Ka maharatia maia mo tōna u ki te whakakoina kōrero tuku i hōnā tīpuna ki nā rangatahi o tauranga. Kai te marae o Ōpō Pōti, kai mauna tapu tōna tūpāpaku e takoto ana i tēnei wā, hei tēnei rā tapu nehuai. Ka hoki whakamuri ai, tini molanu i te wiki manahau o te Aotoranga Pūkohori, rako te panatanga o James Shaw e te rōpū kākariki. Nā karere rangirua i tukuna e Chris Luxon, kai arahi o nā hinara kina pai pāpori, me te āhua hauwarea o te ao ohanga i raro i nā pēhitanga o te wā. Ko te huripoki i ngā tohu āhuarangi mōrearea, te take nui ki te rōpū kākāriki. Hoi anō he take mōrearea anō kua taumai ki mua i te aroaro o te kaiārahi takirua ia James Shaw. I am standing to be co-leader of the Green Party. I rauparatia, i nā e nei e mauana māna matimati, noho wahanguana te pāti. No, I'm not going to enter into that debate, thank you. Engari ki etahi, e kore he tangata atu. Ko au tētahi o ngā tino kaitautoko te tumuaki tawhitua James Shaw. Hard for many people to believe, but he's the sanest among them. James Shaw, kia kaha, kia maia, kia manawa nui. Aha koa nā whakapae, ko tahi te tangata e whakaporeare ana. Mā te kōrero, ko tērā te kai o te rangatira. I hope they get themselves organised and listen to each other and come to a consensus soon. I'd like to see them do a bit more of that and a little less navel-gazing. Yeah? Mr Speaker, mahalo, aloha, talofa and warm te puki greetings. Hoi anō mo te kaiārahi o te rōpū nahinara a Chris Luxon, i te puke i Hawaii rānei. Hey everyone, listen, today I'm in Te Puke, the heart of Kiwi fruit country. Chris Luxon's not my cup of tea, but everyone deserves a holiday. I think it's hilarious. Aha koa te ki he hapa putana, nā whakaraerai. For whatever reason, Christopher Luxon wanted New Zealanders to think he was in Te Puke and not Hawaii. And it is true, Mr Speaker, they are easily confused. Mr Speaker. Mō te Premier he hokinga mai tā wāhi ki te tara āwhare. Me te pūtea e kore taia te tuku. 160,000 roughly. We know that we don't have their bank details. The Labor government could do one thing right, it was give out taxpayer money. Turns out they can't even do that. How they can fail to get over 100,000 bank accounts for the purpose of giving away money for free in the middle of a cost of living crisis, I don't know. Nā kohete mo tēnei wiki, hei tērā wiki, he kohete anō. Thank you very much. Cheers. Tini Molyneux, Te Ao Mārama. Kai tuake tonu i nā whakamatuatanga ko te Wharekura o Rākaumangamanga, te kaitautoko i tētahi rā tauhokohoko ki Rarotonga, hei whakatairangi i nā pakihi o te iwi. Nau mai anō. Nā te mate ko whiori, i tauheke te tonui o nā pakihi me te ora o te wikuki airani nā taukua hori. He oe kua tāmata haere i te huaki tana o nā arai whenua me nā kaupapa whakaora i nā mautere. Ko te Wharekura o Rākaumangamanga, te kaitautoko i tētahi rā tauhokohoko ki Rarotonga i te wiki nei, hei whakatairana i nā pakihi o te iwi. Ko tā te ihu o ngā pakihi o Rarotonga i tēnei rā tauhokohoko. This is when our friends and families from the Paenua, from the outer islands of Rarotonga, travel here and bring their products to sell.
Kua rere atu ngā tauiro o te Wharekura o Rākaumangamanga mai te riu o Waikato ki tēnei ipu karea o ngai Māori hei tautoko i te kaupapa hei kawe i ngā mahi Māori ki enei uri o tātou. He kaia ko a ora rāua ko Leilani Kihi i te Wharekura he piringa pakihi tō rāua i te tirawhitu pōro o ngā Chiefs ko te mahi tahi o ngā tikanga hoko me ngā tikanga Māori te aronga o a rātou akoranga ki a rāua tauira. Ko te pakihi nei he huarahi mā ngā tamarikia e tāia te eke panuku ki roto i te ao pakihi nei. Mai te tū ki roto i te mahi, ki roto i ngā tūnga ki te mahi, ki ngā Chiefs ki era atu o ngā kaupapa. Anō nei ki te kite i te āhuatanga e pāna ki te ao Māori. E hihia nei te ao ki te hunga Māori a Haka nei e whakamahi ana i o rātou ake kaupapa. Ko te mea tāpiri atu ki tēnā, kia whai putia, engari kia whai oranga mo te whānau. Thank you very much. Engari ko ngā pāanga o te mate uru tā, kei te tau matatonu o ngā whakaaro, kei te mau tonu i ngā here, a e toru no iho ngā pakihi no waho atu i Rarotonga i te rā tauhokohoko nei. Small businesses did suffer because they're the most vulnerable on the market. So they did suffer in terms of some closed, some just closed shop but didn't, stop trading. Some actually diversified and survived. Even the COVID hit us, they do our subsidy, and even in our household, they gave us a welfare pack from Internal Affairs. We were glad that the part of the government help us, which is the sole traders. It's not a big business like sole traders. I te tau rua mano o te kaumā iwa, ko tahi rau whitu te kau mano manuwhiri i tai ki ngā mautere kuki airani. Engari i te marama o mai he, rua mano o rua te kau, ka aukati tēnei puna pūtia ki a rātou, ko te mate uruta, te take. Mā ngā iwi o Rarotonga, e hāpai nei ngā iwi o Rarotonga, kua kitea i tēnā. E rite tonu ki te wākainga i te waka aukati tēnā wahi ki te aukati tēnā wahi. Mā ngā iwi, mā ngā hāpuri o tēnā rohe, o tēnā takiwa, o tēnā takiwa. Mā rātau anō e whakaorangia i o rātau hāpuri, i o rātau iwi. We're hoping that some of these products that's on sale here will actually make it into the international market, will actually be exported to overseas markets for the benefit of the suppliers here. Mā te ngā kau tangatanga me te manawaroa, ka ora te iwi, he roa ni Waikato, atu i Rarotonga, Te Ao Mārama. Annyeonghaseyo, he mihi Kōrea tēnei e korepea e rongo i tētahi rangatahi no Tāmaki ki te tonga. He paetahi wēnei rangatahi o tētahi karaehe Kōrea i whakahaerehia e te kapa rangatahi o Ōtara. I tai atu tā mātou karere a Candice Luke ki tō rātou kaupapa whakanui. Mai sau ki Ōtara, he huinga iwi ki te ikapahi nui a kiwa. When I just came into Ōtara Yusof, I feel like, it's my hometown because everyone say, 안녕하세요 and 사랑해요. They already know this. Yes, it's very, very comfortable and I feel some love. Nā BTS, K-drama, me Korean barbecue ko ahure nei, a ahurea. He oi, ko te whainga nui a ene akonga. He whea ko, he mohio, he māramatanga. So being able to experience ethnic diversification, especially here in Ōtara, it's been nothing short of a blessing and it's so cool to see. He riri kenge I ene tiriti, ina tata, e hira nui ai, ene tūmomo hui. E mahi ai te rangatahi I tā te rangatahi mahi. A lot of people do not realise how many Māori and Pasifika rangatahi love Korean culture, and a lot of it filters its way through the form of K-pop. And when people ask, what is it? If you look at Korean culture, it's such a dynamic, aesthetic culture. It's about the fashion, it's about being who you are, and it's such a creative space. He oi, kei muri I ngā kapunga ahaui, me ngā waiata karawhiwhiu, ko te aroha o tētahi ki tētahi.
especially when it comes to respect within our culture, putting people first, he tangata, he tangata, he tangata, all of it, just all the similarities are just so close, and I think that's why we love it so much and we learn it so easy and gel so quickly with it. No te kapa o Ola Squad, te nuinga o enei ihuputa. Nā rātou enei akoranga K-pop I whakatū ki Ōtara. No te marama o Mei, ka taha ake nei, ka kitea ake o rātou kani ki te taumata K-pop o Aotearoa Round of the World I Poneke. Hei te hepetima haere ai tēnei kapa ki Kōrea mo te kaupapa Changwon K-pop o Te Ao. Candice Lick, Te Ao Mārama. Nā koa Chinzia Jonathan no Indonesia I te reo Māori kia hei ai rāua ko tōna hua rangatire a Mike ki te whakatipu tā rāua kōtiro ki te reo. Nā te mātau o tōna reo I whai wāhi ai ia ki te tahi kiriata reo Māori hou, ko muru te ingoa, hei kai whakaari. Hei te marama e tū mai nei, ka puta te kiriata ki te ao. I kōrero hau kia Chinzia I kō ake nei. Tēnā koe Chinzia, nau mai ki te hōtaka o Te Ao Mārama? Tēnā koe. Tūtahi, ko te nuina o nā kai whakaari he reo Māori, ne, nā ko tāu he tākuta no tā wāhi kai te rohe o tū hoi e mahi ana, e noho ana, I pēhea? Ai, pai te rā, kai te āhua awangawanga hau ki te whakaputa I te āhua ne o Dr. Food, engari, ai, I āwhina mai e tahi o ngā kaimahi rera ko hori ahipene, ai, tino, tiaki ia I ahau e noho ana ki te mahi reira, ki te whakaputa I te āhua ne o Dr. Food, no reira, ai. Pai. Nā he kai whakaawe koe mō nā ākoranga reo Māori. Tēnā kōrero mai mō tō hia ki te whai I te reo Māori? Ko te take I ako ahau I te reo Māori. Ko te take tuatahi he oha ki tera nā te māma o toku tāne. Kia ako ahau I te reo Māori no reira. Nā tōna oha ki ara ka ako ahau I te reo Māori. Engari atu I tera, kai te pirangi ahau hoki ki te mohio ake I tēne ao Māori. Nā ka pehea te mohio ake, ka pehea te uru ake ki tēne ao Māori, ara ko te reo Māori tērā. Te take no reira. Yeah. Nā he kai whakaari rongonui ne I roto I te kiriata pēnei Cliff. Enari, kai te mohio pai koe ki aia, enari heaha te wero nui mau I roto I tēnei kiriata hei kai whakaari? Oh, ko te mea tino nui, ko te whakamana, te mea ehara ahau I te kai whakari. I'm going to let her at all. No, o koine te toku wātua tahi mo I te kamera no reira koira te ua tanga o tēne mahi. Atu I tērā, ki te whakaputa I tēne ahua o Dr. Foon, just to show what Dr. Foon is like on the mind of Te Arepa. I think that was the hardest thing for me because I've never experienced that before. So I had a lot of questions to Te Arepa. Like, how do you want her to be? How do you want me to express this Dr. Foon? But Te Arepa gave me the freedom to express what Dr. Foon is like. He just gave me a brief of koinea Dr. Foon, tai mai I tētahi atu wahi he tauiui engari panoho roa ia ki te whārua no reira kua mau ia I ngā reo o te whārua hoki. I te timatanga I pirangi ia hoki kia kōrero hau I te mita o te whārua, engari ki toku whakaro nei hei. E hara ia I te tangata no te whārua, akene pēr I ako ia I te reo Māori, I rotorua pēr, I te ratu wahi ke. No reira, kei te pai mena whakamahi au I te mita o te arawa, pai tērā, me haere, ka pai. No reira, te whakaahua, te whakahua o te kōrero, o te ahua tanga o te Dr. Food, koera ki ngau ahua. Chinzia, tino niti koe, tau ke koe. Kia ora, Chinzia, I wau nā kōrero, tēnā koe I whai mai wā ki te kōrero kia mātai mō tēnei take. Nā mihi nui. Tēnā koe. Chinzia Jonathan e hoa mā. Nā he whakatā poto kai te haere, kia utonu mai.
Hoki mai anō. I te whakataetae UFC i Dallas, Texas, I whakawhiua nā kupu maniheko ki a Kaikara, France, e te hunakai mātakitaki I tai atu. Kei Dallas, tā mātou ake a pōtaka maipi, e whaihaere ana ia kai I tana whai I te taitara Kōmāma. Kia huri tātou ki aia I nai anei. A tēnā koutou ai kei te taiwhanga hau I Dallas, Texas, ki roto I Amerika nei, ka tahi anō ka mutu te ui o ngā kai whawhai, o tira ngā kai meke I roto I te whakataetae UFC 277, me taku pukuriri ki te hau kāinga e kanga ana ki tō mātou tangata nei a Kaikara, France, no rātau te hau kāinga nei e pātata ana ki tēnei whenua o Mehiko. Nō reira kei te tautoko rātau I a Brandon Marino. Hoi anō rā, kei te tino pukuriri mātou o Aotearoa I te kanga me te hāparangi o te hau kāinga ki a Kaikara. Hoi anō, me mātakitaki I tēnei pūrongo o te rangi nei. First to the stage, an all-action striker from New Zealand who's won 3 straight fights, including 2 by knockout. This is Kara France. He taumaha te wāhanga ui, I puta mai ngā waha o ngā kai mātakitaki o te hau kāinga. Who's running the mic? Somebody from Dallas? Come on, man. Let this guy talk. Brandon's most dangerous weapon is his mindset. You know, this guy's a dog, and I expect it to be a dog fight. So come Saturday, we'll find out. E rua ngā rā kei te toi I mua I te pakanga o UFC 277. Last fight was very exciting, right? So I'm not expecting some like crazy change talking about the excitement, you know. He's a guy who loves to go forward and loves to put pressure and throw the right hand. And man, I prepare myself for another war, man. I'm ready for whatever. I have too much respect for Kai. Let me win this fight this Saturday and we can talk about it. You know, the Kai that fought Brandon back in 2019 isn't the same Kai that's standing in front of you today. I've got so much more experience now, being a father, being a husband. I've got more purpose. And I'm just on another level. So, you know, congrats for Brandon for what he's done since we'd fought, you know, going on to win the title. But it's my time. So, you know, you know, Dallas, Texas, I love being out here. You know, I'm a long way from home, but I'll show you why I'm the best in the world. Nui ake I te kotahi rau whātekau miri ana te iwi o Mehiko. Whātekau miri ona e noho ana ki Amerika. Brandon Moreno, you know you have all la raza behind you. We, the Mexicans, the Latinos, we know you're a really nice guy, but we would love to see your evil twin coming out and saying something to Kaikara, France about what's going to happen Saturday. Man, you know, right now, like, I'm just trying to enjoy the moment. I'm hungry. I'm cutting weight right now. But definitely, just give me some pasta tomorrow, just some energy, and then I'll show you all the world why I was the champion and why I deserve to be the champion again, man. You know, I've got great teammates, great world champions, Israel and Alex, but I've got my own belt to win, and I put myself in this position. I earned this. I didn't just sit back and wait for my title shot. I went out there and showed everyone why I'm the next contender. So, you know, I've been in this journey for over 10 years now, and I just feel like it's my time. Obviously, Pantoja just said that you guys were his kids. How do you feel about his comments? Like I said before, I earned this. I didn't just sit back and wait. I went out there and showed everyone why I'm the next contender, and that's why I'm fighting for this belt, so you can just sit back and be on my prelims. Ai, kei te pukururi tonu au kaori au e taia te tuku pātai ki te mininga. Hoi anō rā, hei te rātapu e tū mai nei, ka taia e koutou te mātakitaki I tēnei o ngā whawhai nui, tēnei o ngā whawhai rua, I wānga nui I a Kaikara, France. Me, Brandon Marino, I runga I a UFC 277. Hei te mutunga o tērā, ka whakaatu atu a te ao toa I ngā uiui me ngā kōrero katoa o tēnei taiwhanga, o tēnei whawhai nui whakaharara.
Nā ko pōtaka mai pi tērā atu I Dallas. Hoki mai ki te kaina nei, whakatau wai nā kura o Tāmaki Makaurau ki rungo o papakura I te rā nei, mo te whakataetae hākinakina o te mā hepo hepo. I tāeri te tono mana nei mō nā tau erima nā pēhitanga o te mate urutā, he oe, ko hoki mai anō te whakataetae I waina I nā kura, anei te pūrongo a Mārena Mane. Neke atu ki te toru rau ngā tauira me ā rātou kaiako, mai ngā kura o ngā tapuai, te kura kaupapa Māori arohe o Māngere, James Cook, me ngā puna o Waiorea ki te whakataetae. Āna, ko ia te tino ia o tēnei kaupapa e whakahuihui I ngā kura Māori. Kia Māori ai te kaupapa, kia haka ai te haka, kia rongo hi ai tātou I te wairua Māori. Koe rā te pai o ngā tauira I tēnei rangi, kai te whakataetae, engari I runga tonu I te mā hepohepotanga. Ko James Cook High School te kaihautu o te whakataetae I tēnei tau, hei tā matua Hammond, ahakoa ngā pēhitanga o te urutā e hikaka ana ia kia tū anō tēnei whakataetae. Kua rima tau e moi ana te kaupapa. Nā runga anō I te mate kowhiori e rā atu āhuatanga katoa nā runga anō I te huho nā mahi kai roto I o tātou kura. Mōku ake o tira mō nā kura I tai mai te rangi ne, ko te tino hiahia kia rewa te kaupapa. Timata ai a te mā hepo hepo te kaumārima tau ki muri I tū ai hei whakakaha ake I ngā hanganga o te ao hākinakina. He wāhi mo te oranga o te tinana, te oranga o te reo, me te whakapakari I ngā pukenga kaitātaki I te ao hākinakina. E pai ana te kite I ngā kura katoa no Tāmaki Makaurau me ngā mahi whakawhanaungatanga, ahakoa he whakataetae, he whānau katoa, he whānau tahi tātou, ai. Tino rawe ana ngā mahi, te kite atu I ngā rerekētanga o tā rātou reo, tā rātou tākoro, tā rātou whanaungatanga. He pai ki te kite I te mahi tahi, ki te kite I oku hoa mā te tai atu kura. Probably just getting to spend a lot of time with the boys and playing against other schools. Te whakawhanaunga me te tākoro hākinakina hoki. Puta ai te ihu o ngā puna o Waiorea I ngā whiringa toa ki tō ngā tapuai taha I te neti pōro me te whitu pōro. Mārena Mane, Te Ao Mārama. Kira matapai huarere I nāia nei, hei te pōka heke te ua ki kaitaia, hora te marangai ki Tāmaki Makaurau mai te uru, ko nehu te ua ki Rotorua, ka paki engari ka tāmaru haere ki Surana Nui a Kiwa, ka kaha haere te pupuhi o te hauātiu ki ngā motu. He ua ki te taone matua hai te ahi I rite tonu te kōrero ki whakatū, he hukarere te matapai ki ōtautahi, toru tō raro noiho ki tāhuna waiho pai he hauāuru ka pupuhi. A kā te koe nā tā Te Ao Mārama, e raurangatira mā noho haumaru atu I nei rā whakanā.